Orege tukamunyita ogeni muno thiini wa tabarira ya Kimuri ceceni ya Inooro TV muthenya wa muthe tukirora undu wigi Magabana meru na Wathani wao na tukorania ciuria nituonete ati Magabana maya ni makoretwo moya wira uguo riu ni marajirie kuvuta andu na he kiuria kiorio haha atiriri ati manifesto ciao ciraugite ni meguka mongerere mawira thiini wa county no riu uria mararuta marajia gwika ri ukarigwa ati ni wongererie kana kuruta chabawe akona hende wahingurira Kimuri Inooro TV ni twina maiko jenga turari horo igie mawira maria mari thiini wa county no horo wa Wathani guthi uri ungi twina muthuriti Secretary General wa Kenya Union of Domestic Hotels Educational Institutions Hospitals and Allied Workers KUTHEIHA workers Albert Jaru nige twina Jogu Barua riu no one of our consultants tondu ndachokire kuroka makuria thiini wa kuria Gicugu na no orio ati no avutire andu na niko kuritie kiuria kinona ni ndongoragio niro ona ndesirio no kajo kana wenda kuga ati ni gutumwo gutumitwo guo acha kio ni automatic na no avutire andu kana ni gucokia kiuria kiu no ajuia atiriri owa politicians na ndo manda kuingira politics no mahekiria this free information ando maraguthura arama kuingira ngeni no magakugira mbu nere mundu athuro Mr. Waihura ando maja kumena immediately tondu gikatia nduga to meet expectation ya kila mwananchi tondu gwake meragira make tondu wa merire ukimahenia na ni uyu ndwahindukania wa meragira ugiciria atiriri ni mariko me patient meterere mitaratere nambe no wajiko it is a generic name wajote mundu patient akono amwirire mai niwe kada no gije kada umuhe immediately niyo rada duhora da makire mu mutumi omoge dawa bisiku jati tenda mwine ngamuhikia ajo no muitate topono wake munagira rido mwe mechamana ndene korwali rwalete I like it. That is true. Ukia kimerire ona muona rio ngihinga umenya ni korwali ari ruano riwo ngithi ofisi ya Kenya nginyo mwe agotijejetie mundu eta wa miri da mukoje ku ofisi nario ko ginyo mwe akwada vuteto mundu eta Titus na mukori ofisi yo anda vuteto ginyo mwe sawa na kile ndio no futiro ni uri oroka no futiro ni aroka koni yako vutando dia futiri ando no da ugenda rationalize to ni gido gitika to atika mu bunge we timu ando yange ode no gyo make do geta wa hybridization matukane to ri represent mweno yo na mweno rionge no hauti oturi ana turendiri tuko personalize modo turoiga adama ya ogitika ngavana most of them ni experienced administrators na mayo kuhudewa kama hudike ku establish system foolproof na a develop culture accountable kana unakia magitari na capacity ya kumenya character X no hota kutawira na riri character kia mari bakota ki moro gamite na kio kane kane okire cia mai ando maro gamite na cio rivu kiama ni guki hene nomination hari candidate X ida wakota kirukia governor itimudu tested kana tuno mudu woyo to ni areha fees ni kwagiri kiama ogyo kiama gitege discriminate todo kila mwananchi akona haki ya kusimama kitu yote as long as you are qualified no wete kia governor no kijoko na degree ako ina degree na mundu akuma ko no roga in fact ako registered voter no ngine yokoe wako togo wako ndio no ngamela ile mtaka kundukunge ako ina degree na registered voter you can become a candidate ya governor kundukundu aho angeni ati agama na durana awajiko tiando ejimo mena capacity wajikune muke driver heki goita idranyita driver makiugate wajiko hegete muno noga kora ne wara na nawe jino kuri ne gutagado agatega wajiko no gehete kuhegate to na kyo hete to na ramenya hari angi kate akurira akuona kaje kuge weta ugi ino tugiraje to nugo atwika ginya ndo kana wara ndio ginya analyst ya mayo ka TV no kuya tiriri wajiko niyo hegete nikana inukidia 166 MPs mara no ko ingata mu bunge tikugeha to kuringana na to nyama ditino ndia amna to korone capacity ana institution ake drama nyole sio mwenye ingine mara iga ona ni mara iga ndo iko tu ari chorus na ni chorus nikiwa mtu tabetaga what you know kutena capacity ya leadership tagodie bunge
Tayo mo bunge mweru. Eko nina miaka eka menya kinya kule sioro hivi. Kule stadi ngoda za hilo hiza. Na kana mumbuga tamu ya keri. Mumbuga tamu ya keri. Maendeleo ni kule na ihenya. Joke jigwele Mr. Waihora. Demo diete bunge. Mukula munyombe mwe adu 439. Omundu akigusiana gwake. That means you know to get in quotes. Nimburo kama kana mana mandate. Omundu atako kanila gwake. Ndio kwa watu wa buruka ya ng'ombe. Magana mana. Wako wengiro omudi. Na ndio kuna mbea cia maici umaga. Charity masiuma. Oika menya. Emo mahazi tamu yake. Na ndio mundu aditamenya kana. Niguo gati urunua na ruo rure hago bunge. Atule ohoyoka muno niguo maendeleo maruka go. Amba hoyoka muno bunge. 90% maticokaga. Niki tondu kwi maundu mangi meka kundu kuriku toko mahoyoka niguo makoneka no kirekera batani kanyamu kada gutwarira andu aku toko niko gakiumaga thutha kanwa mwanda maragia mamarigi mare mwana kuguceria tunyamu tondu gikwa a matter of PR niwo oda kudukomera andu aku no yoka na PR njega no mango hoyo kungihoka muno utige very radical no giyo uri hora thirikari yaku no giyo in the process anene toko kunime kuhoka nyamu niguo makirio niguo kirio yaku kirine kanini gatengia kabururi no giyo ko system ni ya thirikari no me system ihana atia niguo tetera andu aku mwana wa thitima na mai kana ki ukamenya nguriko hutia bini area niguo andu aku magie mai kana tisa fancy Dami na dama kwa the systems kuwe ndio torauga atomondo rumirire thirikari ta buri niguo maendeleo mo ndio ta budget making process no ginyokorwe ukimenya budget ira thonde kwatia no kata wiki kanyamu ga ka mai kana kingena ki ukira ndo kambara ga no kwa wale tido kinege na kuvuga ati gidungu kingi no kwa na dena todo by the end of the day wajikuni ale kuria mai mana waturire meko ditimasiku keni ugacinari nitukuona muno no tutiro na maendeleo niguo ndo matigecije ati no kwa mutu wana miru kwina maunduri tareke tuone kundu kungi gutiganite uria kuhana niguo. In the meantime, I will continue working with the people I find around. I want them to hold them responsible for the stuff because this is a government, this is official work. We need to work with legal people whom we can hold responsible for the actions. Lazima tuhakikishe kwamba ni wasafi peke yao ndio wanabaki katika nyadhifa mbalimbali za kaunti, serikali ya kaunti ya Kilifi. Ya kwamba there will be no witch hunting. Mimi najua watu wamekuwa wakitishia kwamba maybe huyu governor akija atakuja kufukuza watu. Niwahakikishie viongozi wa serikali ya kwamba nobody is coming here to witch hunt anybody, and I give that assurance to that going governor. Wale ambao of course wanapora mali ya watu, hiyo itakuwa ni shauri yao. Naigwa atongo no igire we mundu wetwo kimemia arauga gutire witch hunt. That is very good. Ate we mundu wothe megukorana nake ni mekurutithania wira no igite kanyamuri iyo ni shauri yako kaudu yona Kimuri nundu amanditire tuhetu no tumwire aroke iria ria Oroborosat arikire Nyandarua. That is true. Tondu riyitwo ginya maini bacon ginya maini ya maini okay guriere mundu akiyari na niyo kuno kuguo iciaragira niyo yoguo kiuria kinene ni niyo natha ria mundu ugiukira rucine iciye ni nguya iriari niki utangeia gutikiro tangia iria no riri gutikiro tangia no riri ni ararora ki nondu meri thino aprori witu ri mai ni marathira kugo ni arona miaka 5 10 nondu wa nani forestation to ndumite ni arigito kwa andu ri mai mama da wagata kukathira ni makahoa ni tore riri Nairobi river. I will just give an example. Nairobi river ri ndienda okaga Nairobi ri 1976 ri no ka Nairobi ri ndio dare tiro Nairobi primary school na mondirikanie ndio kanao na mondirikanie ndemwe karugano ka muthuri wetagwo Njeru okire Nairobi na kanao 1976 byuka Nairobi ri Nairobi river umuthi kuria kwina thoko ri kwari na idaje ni kwari na kinya nyomba ine ciakitwa na gito Kenya Garudi ri no ida popa tiari nyomba ici ciothe cimbari ya motho
kana worio tuanze Nairobi river yari daje kuma mai matheru kwari mai matheru muno mundu ne akenywire no ngianyire mai tondu maumaga kacie roni rumu te kaciro wa okira hau mari matheru muno tondu ngetikiririo gutwara giko thiini wa rui tore aruan matwaraga cioro thiini wa maroi-ini maina the same thing is happening now na nigo ngira andu aitu mkinya muthinyo uria tukafuta ku differentiate political system na workers system kana civil servant workers na right wale kia kuthurwo na ningo kurika na governor wale kia kuthurwo you are no longer a political person per se or political leader now. you become a leader a servant na servant dangilio kuringa mundu uria servant iria ingi no muriria tiriri kugo Kimemi is a model of saying politics ni wacha jana na leta governor ule wale alamu assurance na no na governor wa Garissa auga ni ndaingira gurutaira na mundu wothe uri urare ho no nditokurutithania wira na igwa Kilifi Kilifi nake auga atia kingi wasafi tu ndio watabaki ati aguthi akiruta haki ni wasafi ni kuga ati aria marari mwana wako tuli yako ni riri thini wa manifesto ya ODM kana ya Jubilee ni mara create jobs kana matira create jobs unwetikitie ni kwa manifesto. I'm just giving an example kuko niko tuwena mai tuwenagia etukane copy and paste liwa kone copy and paste riri tuli yako ni riri wowe mutongoria ri ureciria atia horo andu aku arona maguthure atirire mama iko tugithiaga heka undu nguiguite kuragwo mugi wotu kucokagerio hari kudakuria tiriri Mheshimiwa Jogufarwa taruwe ni na CDF kwako ndio no kukuitwo audit urora thuri wale twata twa tukometa gishimo wakiri gishimo mutumuwe wakiri gishimo munona kana murata wako taru mutuare watu ikaga becha nyingi cia huthikaga na maandiko thiini wa ngatheti maikono kurikana kwa na audit yari nene muno gutaka kumuikiria kiuria jiuria tiriri we tondu kuratuika count yake becha nyingi ciina ciuria ri kuma kuri audit kana kuri auditari we kurio ciuria no haya kiuria kiuria kimwe takuria taruku kwa Joho kwa Kingi kwa Mwagi wa Iria kwa Magabana marare wira gavana nake umweru wokari ate na uici wa besha iria nacio iratuikite irari mbere yake hau heguthi ate na uwe kwa hali tu kidogo no nginya twambe to accept scenario besha ni ira play a very big factor ya da madre MCA county assembly national assembly senate na magovernors kwa ando ingi tuge kuri ando mara na cash fasi ya mremba na ni mara hapene gududo senate kana magavana tu wa magavana we wage wewe tigu andiro kira kana magavana ketuge senate uga gavana to riwe aya magavana maredia audit query todo beza cia ni audit kwa ni auditor general audit query isokagera gwe senate committee of Public Investment and Accounts Committee. Yo madia kwa pia before. Lewa kwa radi kwa pia before a committee. Composed on the mera kashfa. Nukubene kwa na bina hau. Todo ama mauta maira yu nama tuweka senate. Nama tuweka senator. Nama tuweka ngo kubakule senate. National Assembly. Tuna lukatha wakatha meko. Ori mena faido siya wako ubunge. Itairari kilio ira. Jikari kilio ate. Na bunge na igira. Na igira bunge. Kuthi ili. Koge dogeta kwa integrity ni very important na mo ne ko de ka self assessment ukamenya mbere ya kuruga meteke MCA kana gavana kana MPA no ambite gutherio nduka embarrass in future ugitwara igotine ugatwara kudugitwa senate ko dio ciuria ko ni magarau da dingi ni ate ando no mauta ko dira influence yao ko je madena mao but the long and short is this the senate na national assembly na county assembly maagidu tayari kwagirire without fear of favor there will be no corruption in this country
tonio oversight organs abeta cia thirikari both county and national but mangituka compromised corruption ni gutuka interest no wajiko nego dina bena na bena ngire kia joka huwe andu ndego muthuri ndego dahuti ongoro na ndego very sympathetic todo mkiri wa muri ati mundu angiya muda we mai niki kingia tangiya oiga ati ni undu wa climate change and me am an expert of climate change ni ara anticipate ni kada ne ka ni ara hagie mugoda ake nyumba hau deda ukwira dakika eno the entire world is living on a water deficit situation. Thank you. That means to protect those existing water bodies and wago sinyarira. Agreed. So to give you to diete. In the next 30 years, they know Wathani, they just be habited by my crocodiles and the toads. So the climate will have changed and everything else. Correct. They are going to get the Water Act in Parliament. I was very concerned. So in my own small life, the water systems ige shiringi na forest ya kiria mititu ya maine igadira yothe. When I was young, aduri medambagira roine kada eto kukwaja mititu menene loko dikutangu na wetha bando gione muntu nigitaka because man and nature were coexisting. Na letwe kiria close here how to kiuga anything which is that meters from the deepest water point is public land. As in the act now, I'm going to put that in there. Climate change. Yeah, I can. Then if that is public land, the Forest Kenya Forest Service, it can collaborate and make it next to the river to afforestate the area using indigenous vegetation. So the day jato na muna mai misillutation. It's intention. Yeah. Correct. So we should be able to define which radius is acceptable. Which type of vegetation is acceptable. All your horror medaje. Wewe kima Mount Kenya akweka ro ikanine mo. No ri medaje yakora ko na kondo ino mahuri make. Todo koira my make they stored madaje ne mariko. Then they sip in the rivers. They feed the rivers. Because now to go karu gadia. But so as it is now, you don't have to get on controlled human interference. Netora get mahuri majoi and join over the iradira. It is a very big danger. What about the Konemoda in future? Monegaku, Akama Marayaro. Thank you. Go get to the Tonatrona, Kimigoda, no Kiria, brought him Maguta Magutari. Yeah, you see, the thing is, it's not very serious. I think I take you over my problem is no Riku Urenda Mugodosho. Environmentally, he is talking very well. No, Atongo Yaituri. New Marekatia, new Doa corruption, new Mada Migoderico. Negusho kaneliere, the Toguile Muduriti Kiraito Mena, Eramshamani Munane, or Gadia Besha. Yes, Korea Savadi Pagoshi, more than I guess 40 million. Yes, Kiwanaka President Maracuna Kamagake, Wabesha Siganona. Nukuna at the address you muitaka. Meho, you have to the Yamburi. No matter how I count a girl to do it. My Kokoro donkey Giruta million campaigning. I own him. Yeah, precisely. Yes. Where we Mutumia political. Yes, it's good. Yeah. Politically. Data Muda. Contract AB Taruta Kodo, the good Cautelico. Hair contracted in the Muno Cadino that count. Naneo able to mark count you may could Danera who can be Michigan or any. Dog ego count to negotiation erare Nataka in the car, no Karuta contract. Garia Bessa Sigana, Venua. Character X. It's a stooge. Only stooge you are a photo. Quina actors Mareda Kuya Bessa in account. And today. Then all Trakona, Magabana, Makugane to Abutangani and to Abutangani Yali. They will strategize. Mare strategize. Mare Saviri, Oriame Kuri Hamadire, Maria Mage. No Makala.
oya magwika uguo makagera kuria ngiri river no ginyandikire mundu wira ndi scenario imwe to no ginya gutwike ungeruta milioni 10 thini wa campaign ndungiruta tena gitumi ati tondu ategetegia kuni kia fata hari ni so what is happening in Andriri ginya ndo meta middle class na upper class matigade makuna chikutuhu ona matapo mena interest ya good governance bako mena interest ya ku exploit kigina kiriko ati no more budget lines na mema kalutake we are contracting ana ugitweka governor kana tuge ama tugete governor no ginya yorutere fyutangurwe regardless of the consequences so kuntrana gweka ata akora ni kindu gita kwata county yaku ugena proper radius akwa ni koroboro sat wire adu haria mujengi kinya todio ni livelihood ya ciana ci citore igo koko ni kukure nyingi riwe no ginya yorutere tondo arire twatuika waburo ciana no watiga wadiwe wadiwera no ndo ndikunyarira environment kunyarira maundu mangi no riwe for politicians the idea is simple ongeza agora as a politician ugema ndadi kurutira wajiko wera kibete ndiko na 2017 in the next 5 years kuko na wajiko ndakora kona fatana wera tuge nako na fatana wera no andu amakwa manyitirire system isi no ginya na kama sokeria ke goko don't you gari wando ya makuhire besa isi ni gorutire andu amena thina no ahitia ni menda kuongera besa ciao kogo ni kidala niko poverty egudina bila kuongereka tondo let me say this dinwa mondo rio beto yi na mondo mudomi ya professor Abraham Maslow study akiwa human being is a wanting person now all the needs of a human being they are hierarchically organized Maslow hierarchy of needs from the basic needs the actualization but what people fail to understand money is still a basic need gore togele itonga cia ku Kenya no kaida dina be kwa accumulate besa nyingi nikum ni Kenya as a whole is stuck at the basic need level we are not advancing tondo wage bilioni ino imwe ni nda yakeri and it will not change your life no ni kunyarira mundu ore uge na dikure rani 10 nduga rani kana thina ngari date nikyo kwenda 20 kindu gitwa social entrepreneurship which is my PhD thesis and the social entrepreneurship is a type of business ila mundu wekaga with the social objective at heart no itago social entrepreneurship turatuna equity na shoka kule wings to France corporate no that is CSR is it not CSR is not sustainable but social entrepreneurship builds capacities to the poor and is kana KCB makirehe hydroponics na kukacha no ni magaragia but system with way interest jato otokone kyo murange do maniguo mu introduce orojo dino wako kana cia KCB to kwa hana KCB gwo mode system ni godina mbere social entrepreneurship ni oro wake ndio sustainable ati ononge turuko mode odi no atati matakira kido sustainable ni gondo do poverty ne todo modo gutwikaga aho tania kigaga do you know that wow tawe modu muhotu ogi munengera gikombe gya turugi ona nego guturiria mari exactly so I'm saying that ndo ya tiriri correct haria turugi ucio au mari wewe kunyita no heke kamuke ugetagate kego kukurekeria wako ugetagate na githu he kanya mutu heagwo kega muno ka kiria getagwo kamokachino kana dengo gite nimo kuna henga ngira kiria kende ke point yo no abuta point ya hiyo muno kana tuge ya binya kula kiria ngara bururi wa Kenya no ukurire ni wajiku agwete magana meri agedurana no ukurire if we can meet if every Kenyan can live beyond to above human dignity ukore na gosi yako ihumba mwana wakunia gudoma na wina nyobe na goikara but as long as duna basic needs no nyo ditangera 50 tono ginyo ho na gudi na be na mbere so as a nation dirikali ya Uhuru Muigai wa Kenyatta na Magabana 47 how do you relate how do you empower everyone jiko in this country akiri beyond $1.50 per day to get how then we can start talking about growth. Thank you very much. But I want to remind my brother Kimuri twaragiria new constitution ina twari horo wa yore twarete kindu gitagwa devolution devolution ire yoka nigetha tubote kwembawa
yes mudore kuria ndi wajiko nigetha apote kurief a certain minimum life onegea kuria one development athomire mwana wake thibitari no unfortunately unfortunately as he talks about socio-economic whatever it is no was more and whatever ni kwagire andu ale magare iguru ri ni mondi atiriri tukahakurekereria andu ale matuike empowered na matigatheka tarugo tuka kwe muteti mwaganu muno wari matura mama itu orio no wathani wa nyayo ni kiandu amatura kia magike kia DP na matino horo na kemera tondu wako no kwenda mathike uraga kahwa tu uraga mashani uraga KCC 4 uharagania barabara ciao ciothe no coke uraga mahua ma beniko andu acio marituraga na mbathi gwaku magiukaga kwete moteithio ati delegates igithia State House ubu gutwari uhoro ucio. It's unfortunate atirire muthuru Mr. Njero ati etu yathondekire katiba njega muno ya gutwara mbeca mashinani but unfortunately tugithondeka katiba andu amatuiyaga mathire gwiceta county makiendesereria kuri ati iyo ni orita yao mathi ukira andu amathure gavana first round yes ni mundu wari handu and in fact ona matiamenya kama imete ko by the way that is true devolution yoka so what will happen also we effectively devolved corruption kogora tu ate corruption to kemuruta kore igoro turaga Nairobi teacher corruption hari corruption ho haku hina hivi corruption ni njuru utoke urehe muici inyomo metaga meici uburute Nairobi umucokie county eko garangero tambea atirere tugetiri ha kumanagia na haha ari ni atia twagirwo no gukorwo tukiona thiini wa county ici ni maundu mariku twagirwo no gukorwo tukiona magavana ma meru maroka ni atia Wanjiku agirwo no gukorwo akiona gugicenjia tondu turona ati no gukana kwanjia kuvutana no mundu ndakwira atirira ona ngivutana gari mane matanya mane dinamo then wa constitution iri quick indictator consultation and consensus na public participation consultation ni kwaraniria ni kuiguana na public participation unfortunately toroigire amu makiuga governance amu makiuga hari I have decided you have decided without even consultation even there is no consensus it is ni ule wakuma mutwe waku urecirie ko nigurenda gutwarithia kogo tukora hari ambereri etukuria Mangavana na thirikari itu very seriously yambiririe kindu gitagwa consultations na consensus nigira tukufata kuthie turi hamwe bathie mwe no ri kungotweka ati nini ngokagira njuge turathie Kakamega na ni guthiaga Embu wandora Kakamega my friend ri ngona githeriko ngongiona mani ngona manjaniko kogo the most likely thing ira ningioria tamuruti wa wira umuthi no asima to empower Wanjiku wito na leaders politicians ma change kuma politicians marekia kuthurwo matuike leaders 3 no asima to make sure ando de live a certain life of a minimum life to then working to what we call minimum wage minimum wage right now ni 13 minimum 13 ri na itikaruto igoti kuri yakwa ni riri 13 ri we na Nairobi ri are you going to survive nyombora babeza sigana transport rali babeza sigana we na mwana shukuru wale 13 ri the next question is how do you survive kogore no asima uye ogora kuya niki todo already we na shortage gapu nene muno kogo no asima tu empower tu sirie urato ku empower andu aitu arutia wira tiko mafuta ore maku survive 3 nere ya mwisho
reke turirikanei thĩinĩ wa thirikari itũ kana thĩinĩ ĩno itũ corruption was matumiurage ne kũragwo kuma the top kũragwo atĩa na mũndũ araingatwo gĩtĩ gĩkĩ akoya kĩrĩa agathiĩ akoya kĩrĩa kĩnene nene agetwo nĩ makanitha makiuga ũyũ nĩwe mũrekio witũ na mũndũ ũyũ akohora mbeca cia gũikia bũrũri ũyũ irima-inĩ rĩa mĩaka 90 ũcio nĩ gũthĩnũra twĩnaguo mũnene mũno thĩinĩ wa bũrũri ũyũ witũ tondũ nao andũ arĩa aici kana arĩa marenda kũiya kana arĩa marenda corruption nĩo no marenda itĩria inene sorry to say it tondũ Wanjiku ũrĩa kũrĩa thĩ wakũrĩkana mũrĩmi gũtinde akauga nĩ akorũgama tuke MCA aca ekũria nake enaki tũtũrĩe koguo no lazima tũcenjie meciria maitũ twambire gwĩciria atĩrĩrĩ nĩtwĩka atĩa nĩgetha tu empower andũ aitũ na nĩgetha tu build thĩ itũ ĩtagwa Kenya na corruption tũnĩra tũkũmĩnyihia otherwise tũngĩra gwĩka ũguo gũtiwĩra tũgũ-create maĩ nĩ magũthira corruption nĩ kũrĩa ha igũrũ mũno na ũkagĩaga ũrĩa wĩnako nĩkĩo ũragĩa gĩtĩ atĩrĩrĩ mheshimiwa Maiko to mũthuri ũyũ tũkũmũria kĩũria kĩrĩ nja to ndarakĩrũgama ndĩrenda kũhe Maiko free advice twacemania na Jumbe aigana ona maranjĩra atĩrĩrĩ ngĩroka kũrũgama rũciũ ndũgathiĩ harambĩ cia kanitha na ndũgathiĩ kwanja ramatarĩ tarĩ kateo atĩ o andũ makorwo thĩinĩ wa kanitha thiĩ moherie nja wakorwo wa ndũgũ reke mehere kĩgongona-inĩ mũcemanie maitho kwa maitho kũrĩa ndũgũgio-inĩ nĩkĩ gĩtũmĩte Wanjiku niĩ ndĩrona analyst aingĩ Maiko ona marĩ thĩinĩ wa TV ngarigwo eira nĩ niĩ mũkĩgu nĩ ogĩ nĩ Wanjiku ũngĩ maratarĩria kana nĩ Wanjiku woganda tondũ Wanjiku ũyũ rĩ atĩ nĩ wakũiganĩra mũtingo ũgatonya kanitha mũrĩ andũ aingĩ ta andũ atano na inyuĩ atĩ no mũkoragwo mũrĩ no tingiaru wa kũmenya tondũ ũkoya guoko na igũrũ kauga atĩ nĩ mũgathura njetago njogu wa barua nĩ mũgathura ũkĩagoka gwĩtagwo ng'ania nake nĩ mũgathura andũ 10 no andũ amwe haha atĩa angĩkorwo ũhinga ũtonyete nginya makanitha-inĩ mũndũ witũ rĩ atĩ ona mũndũ ũkohorete na rwanjũra indo cia andũ cia mũingĩ ndangĩũrio kĩũria rĩ ĩtikuonania ona kũrĩa tũrathiĩ nĩ kũũru mũno ndĩrenda kwa advice Maiko atĩ angĩkorwo nĩ arenda gũkarũgama rĩ nĩethe mũkerenywa nĩethe mwere agatwarĩra nyoni na nĩ agathura ndagathiĩ tene athiĩ ciumia igĩrĩ mbere ya gĩthurano ahakane kĩama-inĩ acoke athiĩ ahake mũingĩ hakũrũgama rĩ no nyende gũtheria rĩ njuga ndũgama gwakwa ndagwa ngagwa house of na nĩ kĩũria kĩa mũno woria tondũ arĩrĩ atĩ ũrona rĩu mũingĩ mũndũ tũreta Wanjiku atĩ ona ũngĩmũrehera ahana arĩa a tene atĩ mereheirwo Jesu makiuga marenda Baranaba yes okay kĩo nĩ kĩritũ mũno na ndĩrona tũrĩ ũrathamba kwenda kũrũgama aca nĩkĩo ũrabanga nĩ gwĩcokia wĩra tondũ rĩrĩ number one kanitha ndĩ he kĩndũ gĩtwa spirituality na ndĩna gĩtĩo mothe wĩ kanitha ko ndĩngĩenda kwaria ũndũ ngũtiganda kĩanda maĩ kanitha tondũ nĩ maiguĩte mbere ya gũtuĩka bad nĩndĩrenda gũtuĩka mũhunjia no ndĩna gĩqualify rĩrĩa kuga atĩrĩrĩ ũranyonete experience ya kuweza politician nĩ atĩ Wanjiku wothe ũthiaga kanitha akoragwo overburdened akamũtĩraga kanitha ũmũthĩ rũciũ nĩ mũraka festry akamũtĩraga festry nĩ mũraka horo tekera roof akamũtĩraga roof nĩ mũraka cioro akamũtĩraga cioro nĩ mũraka mũtungatĩri nyoro akote mũtungatĩri athi rũraya so multipurpose hall rĩrĩa tũrakire kĩanyaga mbeca njega mũno kwanza multipurpose hall ĩrĩa nĩ atĩrĩrĩ mũndũ akĩingĩra kanitha-ĩ sorry mũndũ akĩingĩra siasa-inĩ no nginya ambe a profile amenye kanitha is one of the realities ugaface yes ũngĩa kũingĩra kanitha icio no maringĩra Sunday ũmwe mũndũ nĩ atũtigane nĩatiganĩirie no ũngĩingĩra kanitha mwĩna opponent waku no wage advantage over the other tiga ũmũraiga atĩ woima njuke ona rĩo hau niĩ na waihũra njuke tiga nĩtwa njogu wa barua mũmbunge mũhang'ũre
ndera gucoka kuringi ndamure akanyamugaka nemugathura muga paule makobi muno jikarethi okire ndio hau nemugathura all the man to man mwe jariho iguru koguo kauni I don't know what nikitona wina difficulty kena kai kuna hau heno higa ndaigo tora kuma massage ati spirituality na dokuma heno hinga na no bietu turi ugo no kanida higanirio ugo todurira ko maita mana no kanida ona cio yi no gya shuke open then Greekia dia gwe kanida established na gwe kanida singiroka cia muna mutumi wake muona mamawe ka briefcase and juice mwera na kwenda kwa na brief cietagwo cia kwiheka gumerie kindu nyaunya utuithie ndi no gietu menyero kanida ile ko na modo imira kawa kare atuite just a minute tajira tiriri wari oro kanitha ina cia kwika kana ina cia muthuriwe. Let me ask a question. They know politics ri ne kanitha iriku iri yako boyo kura muno yode ewe ngegwe ati ni gucoke to kanitha ore wena ni ngote asa te ore na ndo ingi ugo di kanitha ore na ndo ingi wa Catholic wa ICK wa PCA wa independent ni kanitha nene icio udite usituru titera muno kanitha isini ni cio isikete inyitane cio muthuri mwesimu wa barua ona doka na diganiro to ni to ni no to ni to ni to yire ya siasa no wetuka no ya podi wodi na odi kanitha umwe wa ucio established ni kuhurwo ne maria mangi o ma no wadi ucio established kanitha no duno ko uretuka wadire ACK ya Kyangwenyi na ndo adikabere ya Kyangwenyi just an example Kyangwenyi ni guko na igura muno wene we na ni ndama thijire nyandego ndama ni ndego ya kilo 200 Wabade jagera neke ito nda to kono kura wake hoya dai to ko go yale menye tege karagero wate to yale ukimachokeria gazo wala msei ni kanitha ni kwenda mundu agende kanitha kana kiugano gora ni kanitha ni kiugano ile kuri tetuke kanitha juu kanitha mundu agende siasa ukoro kimenya ukora kanitha ukora yudi no ukora atumia na no ukora buruka cia town tayari ya mungetho ati niwe twaraga njogu farua kanitha na buruka ya mungetho ngerekia bwana jenga tawiji wale guruka madie kianyaga gukora buruko hau na my opponent ukora buruko ireko oire cyari cia mara karwa no cyo cia gishimo irute saka no cia gishimo karewe utoke ne anererio reka iturekeria atreri tukerekegia ri two things nengera kuria andu aitu a Kenya na ni wega mamenye uguo tukana kuruta wira ri ni tukuta na tukuruta wira tutongoretio ni aria tuthurite kuguna turie aria turathurire manyitane matuke kitu kimwe. Thank you. Asante narua Facebook Henry Mwangi Muriaga atongoria if I were leaders I can't work with people who don't believe in the same motto. Rose Waithaka tuned hapa donyo Sege kauga if that is the only option to enable the new governors perform and serve their counties well and diligently as they swore before God and man, then nawafanya hivyo. James Kariuki Gyoraji edia tereri marogire to mutugo kuhita na mutugo my friend James wa kuhita ka ni oro wa kirekaniro atio ni ondoke. James and Kariuki, I totally agree with these governors. Minister servants do not deliver to the common mwananchi. Their main job is only wetogia wetokera ugumania no horosio wothe we kuginya thini wa thirikari iria nene central government bana nikiria koigata bana nikiria kauga kuma mukroine kuria mukroine kauga magabana no ginya maume political honeymoon na mamenye ni maithe ma adu all the county at this rate ni maithe na manyina ma adu all the county aria mari ake na aria matari ake akoga cohesion ni abata nigetha wira urutike otherwise ni bara ikwaje. Asante sana bana digiri usio ni aria kehoto muno ha waboi wa githurai adu kurugamio wira was expected. It is called realigning yourself with new strategies. Araf maitinanti tutajirai kukihota kekatia uwea wira ni county government
sio ni asalia kaira hau aboi mwiranyo ne na rokere MCA wake. Very nice. Jogu. Jackson. Good morning, Michael and the team. Kindly, from the Constitution, do the county workers have the security of tenure? Again, from the Constitution, what is the code of conduct for workers? Because it is a common sense that you cannot work with people who have been sabotaging your administration. Hi, James Joroga. Hi, Aduri Aya. Guy Nafuro. It is sad that we are done with Idurano na siasa. Na siasa na iradi na bere. It means magoti goko kuna mashira maige muno ate Magavana makegeria ko hada idugushi yao. Bless you gentlemen for good job so far. Asante sana James Joroge. Akoga hai Derito and Mike kiuria gya kwane giki ando aya mavutwo wirari ni governor ri ati kai mandiketo na kamwene kana ni mari na oigerereki akoga ni soso wa Angel. Asante sana tirega kuibo kuma we soso wa Angel. Asante sana. SMS, these people county employees, not governors, personal employees. Rights channels should be followed. Moturi Karaja, asante sana. Mwenaka kimunairangi the county governance in the run. It's run I think the county governance is run politically. Like you don't expect a governor, a kind of staff, wanaomwangusha kwa kutofanya kazi, then they strike. Modo aga kuruta wera na wigererekini. Ailuke kwa dekuo age. Shino mwagi kuna mwaya. Asante sana. Thank you very much. Eva mo bere kagate gugake Kimuri Moisawa na niseme governor wakuwe na utu. President hakufanyia Joho kitu, so wao wavumilie wafanye kazi, wangepewa freedom wawasome. I can't imagine public office bila kazi. Wameanza pride mapema. Let them know Wanjiko is watching keenly. Na Wanjiko hikane onogo watch keenly atia miaka tano. Derito Wanjiko deyoe afuata garuhuho na atongoria ni moyo uguo nikyo mathakaga na hakiri ciake kama udekikwe. Asante sana. Na aria mandikitwo ni MCA Megwe Kwate Amkarish Masharia kuma Kamago. Na waweru wako igata? Waweru kumanyeri kauga wale wanastuka wakipewa leave ya lazima ni wale wanajua wamevunja pesa ya umma na wanaogopa kuchunguzwa. Asante sana. Ne genyige mono tuena sione drona thini wa Twitter tuena David Kenyogo. Sanche kauga governors are looking for loyalist campaigners and the likes, then it's time for kickbacks, time to pay. Wangeshika biyo asante sana. Moirore Drogba tukaga thank you very much kauga, lakini hata mimi siwezi kaa na mtu kwa nyumba ninayemshuku. If they are against the governor, let them go. Masosho Junior kauga thank you very much Masosho kauga mwete mudhuri varua, he is a genius. Asokia ati lidori yake, his eye was sick but the lady arona kai nikomo higera alamu higera lizo. Na General Liu thank you muno kauga kumbuka kutupia hiyo story ya wazewa ati nekereke ndemwe rugano ro muthuri ucio wetagwo Njero eni tokenya wokite Nairobi na ria Kanau ni jone wetoro wa wagoi wa Ngereshi okimugeithia muno ni arataito no tukiuge hari Magabana othe na mautire wira amwe na MPs and MCAs all the other senators in our county mautirania wira ni undu wotungata wa mwingi no ririkane ori oreheririo ori orariho no guna ongeherio 2022 ona kana mbere kana mwige tukoga kukiangai tumana Albert Jero ni secretary general wa Kufeya Workers na ninge tumana mubunge wa former retired na niaenda kutoka bishop na ningeno Murutani University na consultant wake Muri Mudhuriti Jogu Farwa Michael tutikena professor kule Hawaii kwa ine he mundu wetagwo Lucas wa kule Roido twalithagia nduthi na mutumia akaitwo Esther kana Shelley bandu metagia isi yaku keriganirwo na maraigua
no majikanie rĩngĩ ngwĩre nĩ makwendete mũno. Asante sana. Yani ũraruta wĩra mwega. Thank you. Asante sana. Ithuĩ tũkinyĩrie hau tukauga mũtindie thayũ mũrĩa megũkumia nake Jehova Ngai amũrathime. Thank you. Thank you.